baptisma. Baptisma. Bababapachatisiwe endlini. Alright. Bani labapachatisiwe endlini. Kunamanyaka ukuthi upachatisiwe endlini. Upachatisa upachatiswa ngembapatiso wala. Ngeke sebenza kandaba zabantu. Bekafika lo mnyaka afuna incwadi. Athi ngapachatiswa sasemswana. Ngine baptism letter. I-baptism letter yeswana ayikho biblical. Uma usula ubhajatiswa nembhabhatiso wekusebuswaneni, that is not biblical. Mbhabhatiso nje angwathi angifuni ukuba lamagama ukuze ngibale bagama laqala ngosini nani. Angifuni ukuya la. But ubhabhatiso lo webuswane awusiyo lo mbhabhatiso lo lochazwa kule Bible. Number 2 kunamabhajatiswe sabakhulile babhajatiswa. Sebabona bayasebenzisa legama labhabhatiswa bavela amagama eBhayibheli bayawathatha. Nalaba labaphika Jesu ukuthi indodana kaNkulunkulu bathi kulobile baprofeti basebenzisa lona leBhayibheli. Balithwala bayenalo bagcokile baphinza bafike bakuphikise. So nabalabanye bafike bakufafade njengemanje. Bese bathi bakubhabhatisile. Legama lithi baptisma originally lichaza what is called total immersion. Kumkwiliswa naloku phelele. As long as ungakashobeli, you are not baptized. Amen. I take pour water in a cup. Baptisa ngiyabuyela. Funa ukutshela ukuthi ngikutsela ngemali. Ngoba legama lithi baptisma mfundisi ngifuna ngathi uyashaya lesibheka lapho. Legama lithi baptisma lisho ukungena kuphelele. Angixolela kana manje ngifuna ukubabheka. Unasibona? Yethana amaleka ungena. Yes. Uma ngisasona nje bengasithatha. Isifaka la ibhodleleni. Straw besawungena la ibhodleleni angithi. Mara besawuna njani la itulu? Besawuvela. Kukhona labake bangena mara bafela. Now, Bible imanishela ngebaptisma likhuluma ngengolengenile yabe sayenda njani iyaqwiliswa. Namanzi angena lesifiki. Lesifiki angena. Nami yini njengoba mina noma basenza kanti simunye. Right. Total immersion. Kungena ngalokuphelele noma kucwiliswa. Glory to God. So, legama lithi baptisma sokusiza my brother. Ungathatha unaswana nje uqinise ukubona straight manje. Sokusiza legama baptisma futhi liyayiqinisa leswana. Legama baptisma liyayiqinisa leyo. Ngelukomishi. Uthi nomzalwane nelukomishi. Ngoba ekomshini ungangena ukomshini ukala. Nisonswana mina namhlanje ekomshini. So, akukho biblical wamiswa masonto. Ngoba kunalokhu kubitwa ngama-doctrines but wamiswa masonto azane kwamiswa eBhayibheli. Chapter number 6. Cela bafunza. Okay, mhlawumbe before ngiye eBhayibhelini. John, Bible mawuthenga iNew Testament, sithe intolo kufundisa. Kunenkinto the old. Mara ma-events alo according to the book. According to the books. Tivela kuphi ku-New Testament. But kona bekunjani? Bekukwe old. Phela i-new iqala kahle kahle uma sebabezelo ngithi. Bese wena njani uyavuka. Then we are studying the New Testament. Ubethelwa kunyuno mawubethelwa ku-old. According to the times. Ngekwesikhathi ubethelwa ku-old. Mara ngekwencwadi lebhaliwe kubethelwa kwakhe kubhalwe in the new. Ngoba Johani Mbhabhatisi uma alobhabhatisa Jesu bekasolo aqhubeka ngalobhabhatisi wakhe wekuphenduka. Mara bekusolo kusikhathi sani se-Old Testament. Manje kurekhodwe
inkosi bazalwane. So now sifuna ukubuka ukuthi why sisolo siqhubeka sikuthathe philoko and futhi kukhazana ngoba kukhona labasindisiwe la. Bahlaliswa ukuthi balinze nalomlilo labawulizile sola bawuthona. Bana sikhuluma nithina. Little Bible so much and so on. Now you are one of my little well, so Baba, our fully minded, who took by this one and little about so good. All right. Total imagine. Who will this one? Number one. Uma John, Abona Chess. Before Abona Chess, John and Solo Atumela, Abba Salabado, and Namashwela, Pepugani Nonke. One was always on the language. Who's in the room is Iluna, the record, in all the Gasana features, but you can do a Bebucon. That is why Israel is slave in a Nazar. And my brother, Israel is slave in a Nazar. Who very paradise in the high days. Corale, Amaga features. Why when man ever days, Bangashuya in Ranches? Why when man is away, Bangashuya in Ranches? Misha Wusika Shanash of Penduga, Norman of Simpis of Mutala, some sugar, some Pulages. Before the foundations of the earth were laid, the land had already been slaughtered. No one more. So when the man was an akolo, akolo alanzela timisodake asanaga ikresu espambalwe. Lazarus is an example written and recorded in the word of God. Lazarus lomunye wema examples noma letibonelo letibonakala eBhayibhelini. Abangabethelwa Jesu mara utholakala kuseparadise. Sicela asisane sashunyelwa na Jesu mara mthetho bokho. Before Jesus listen, Bible, what is why now, also high days, and according to your paradise. I need to pay a put in the high days, hates. No ma ishion. Lamaka Malawa, Simoko, Suman Sonatica, 3. Number one, Punana Simoko, less no Soloma Fundo, Jesu, Funamo, and the Roshega, which you are called Nama. But I'm a fellow spending on 12 to get a person paid. More than a Matimon, immediately before Puma Islands. I'm calculating a calculating to Amir Matimon, Alice, and Puma before us of practice of man. So, let's see what good is your cover and let's see what he hates. Mula Bullings are corner, Lava Lava, Fema, Femi, which is. Alright. Lavatu Mama immediately opposite. Let me machine on Sakula, 6 Sunday school, but to Satan, to the Valley of Foro. And let the Bakula after Pulemos. Bakupulanya. Jehovah's Pulumanya, Bakula, Bakula, Maya Swiss, or a match our Lingan. I don't think I want to today. So that is why it's not so about fire of a fellow person. But it's about to see what is a very good time. Or I think I'm not keep the Kumana Blaze or Maratu. Let me just give you number 2. Number 2 was also some, not wonky, some of the demons, the very dangerous demons, Lawa, the black angels, La Shubugana Sata. God of the Bible, Tikakulu, Sangaroma, and Shabe, Lamanya, Ao, Lawa, they saw the daughters of men, Baba Sebaba Tanzan, and Abuasa Wambe, and Machayan Bokolaya. Some of them are number 2 was all. Sia function namara aguna mundulo jena mnawe kuvalelele mimoya leupena. Number 3. Kuna lemtiwa kozo halash. Kwa vile bazalwa bathandaza lana bakhipha amatimoni. Bathi siyakuba amatimoni siyakuphasa siphosela kuphi?
yakho. Number 2, laba velelwa khona lemimoya lehlubuka. Ayiyonke sam. Number 3, lokho sokalasha uyoze uqale function wamhlaba phoswa Satan. Vele bese ngidlale ngifuna ukuveta kancane ngeparadise neHades. So bazalwane asibiyelele ukubaptize. Kosonto abese siqala sihamba hambile babesawuqhuba qhubeka. All right. Let's have a baptism bazalwane. It's a pattern lesithola eBhayibhelini ayizange yagcina uma Jona asilota emva kwami ukuthi babaptisa ngamoya nangemlilo. Iqhubekile. Amen. Iqhubekile. So angicela abangishine ngakakhulu that confuse. Le Hades nale paradise. Jesu uyehla uma abulawa iBhayibheli njengoba Jona wahlala esiswini sefish for 3 days and 3 nights. Kanjalo lendodana yokuyoza njani iyawuhlala for 3 days and 3 nights kubi ebathunjini omhlaba. So uma ehla ayomemethela iviki uzofundisa ngashuma into wathi wafika wathi bring give me the keys. Next key. What bring? So business. What atasikia? Ayomemethela iviki kubi le pas le kunabala le tsabi le tsabi kona nakalabulaza baba vijoyini ulomhosha wabe sophakama lebandla lakhe labo labakholwa kusashumayela bomosi ngemthetho mara bakholwa ulowo besho umthetho ngaleso sikhathi bahamba nabo nabafa Jesu angakabethelo bangakholwa uNkulunkulu kwangaleso sikhathi abasindiswana kakubukana nabo bonke ukubukelani neparadise bekangeke akhubuke neHades ngoba bekangeke babe baphenduka ngeqiniso bebalabo bameva lokushisa kwalomlilo sebathi siyakholwa nathi so ukubukana laba bebaseparadise la that is why thina namhla ngiyawuba nawe eparadise la noma eparadise lika baba glory to God. Okay bazalwane, chapter number 6 Azine basero kubapatisa kumfanekiso wekufa mayelana nesono. Amen. Glory to God. Amen. Kubapatisa kwini kumfanekiso wekufa and it's a public declaration. Asikubapatiseni kahle emakhoneni. Sasingabona ukuthi vele simo sibikelo lokho. But it is a public declaration ukuthi mine mayelana nesono senjani sengiyafa. Number 1, awubapatisi umuntu nakasindiswa. Bapatiswa awusindisi. Nakasindiswa nje kuthatha ukuthi ngiyakubapatisa angathi ukuthi ndawuba ngendani. Kumbe blasphemy kumbe yini. Uyasindiswa qala wamkele Jesu. Ngoba lapho join the Bible, anyone who is joining Christ is a new being. The old is gone, the new is come. So the public declaration leyo ivela lokuthi lokwathana sekunjani sebuyafa uma simthatha sifaka la emandini njengoba lethuthi silifakile sathi sonke hayi baptism job senze liyaphela seningenele nakamanje sekunye njengoba sikufaka la mandini
kwanze umusa. Ngicela ufunde chapter 5 the last verse. Verse 21. Ngakho ke njengoba sono sabusa kwaba kufa, ngalokufananako kubusa kwemusa kwaba kulunga lokusiholela ekuphitheni kwaphakade ngaJesu Kristu inkosi yethu. Ngifuna nilaka King James leke ngalifunza in the years. Lithi lapho kwavama khona nemusa wavama kakhulu. Unsizile kancane baba noma ngakaqothi direct verse itolo. But unsizile ukuthi lapho wavama khona nemusa wavama kakhulu. Asikukhiphe masinyanda. Alisho ukuthi siqhubeke sone. Ngisho ukuthi lesikhathi libe sona ngeke kakhulu. John 3 verse 6 for God so loved the world. Yabona lesikhathi lokho sekuvame kakhulu ngasakusona themba. Sono sesivele sesidestroyele umuntu. For God so loved the world wavama umusa. Chapter number 1 double verse number 6 uthi therefore ngifundza baba le translation ibitwa ukuthi Septuagint. Ayifundza back in the years now. Ithi yona la kulo verse 1 ithatha lesono iyasimuvutisa. Angathi ngiyisho personify. Ithi therefore athi chapter 5 iyaqhubeka. Ithi therefore shall we continue in thee sin? Lithi siqhubeke yini kuwe wena sono na ukuze umusa uvame. Bese athi certainly not. How shall we who are dead? Bese lo dead wana khona abiza athi dead futhi. Uthi how shall we who are dead to sin continue any longer therein? That's kuza khona. Lithi kuba nazi yini? Sifuthi asafuthi sifuthi. Lithi kuba nazi yini ukuthi thina sonke esabhabhatiselwa kuKristu Jesu sambelwa naye. Number 1, uma sosidisiwe udzinga kwenda le public declaration ye water baptism wende njani umbelwe naye. Ungcwatshwe naye. Uyafa mayelana nesono. Asinifunze mfundisi. Banofunze la. Verse 1. Pho siyawuthini ke? Kufanele yini siqhubeke siphile esonweni kuze kwanze umusa? Cha, akungabi njalo. Thine lesesafa sehlukana nesono. Pho singaqhubeka kanjani siphile kuso? Kanti anathi yini ukuthi thine sonke lesabhajatiselwa kuKristu Jesu sabhajatiselwa ekufeni kwakhe. Sabhajatiselwa kuphi? Ekufeni kwakhe. Qhubeka ngokuhlala phansi. Ngakho-ke ngekubhajatiswa kwethu sangcwatshwa kanye naye. Sangcwatshwa lesizulu lithi sambelwa lelesiswati lithi sangcwatshwa kanye naye. Alright, kumele kuze kuthi njengoba Kristu avuswa kulabafile ngemandla ebukhosi bababe, kanjalo ke nathi singayiphila impilo lensha. Singayiphila impilo lensha after sesenenjani? Sesifile sangcwatshwa ekuvukeni siphila impilo lenjani? Impilo lensha. Number 1 mangicala ngivete ukuthi you are being questioned twice siqhubeke ngewater baptism. Nayi impendulo yokuqala. Sideclare ukuthi sesifile mayelana nesono. So uma le grace yakho itshela wena ukuthi qhubeka nyana esonweni, angathi ukuthi wena ubelwe nabani? Labambelwe naKristu bavuka naye ekuphileni obusha. Anyone who is joined in Christ is a new being. The old is gone and the new is come. Akuna camouflage magela. Kuyacaca kunemini nebusuku. Kunekufa nekuvuka. Akuna
munye naye ekufeni kwakhe. Ngempela siyawuba munye naye nasekuvukeni kwakhe. Siyathi kuthi umuntu wethu lomdala wabethelwa esiphambanweni wabethelwa na Jesu kuphi? Nale ncwadi le beyisho imangalela ibethelwe nabani? Uyabona ukuthi umzalwane uma asindiswa aphenduka kunema expectations. Ku-conditional kusindiswa. Awusindiswa bese uthi sayishayile sekuphelile. You are in danger uma ulapha. Kunema conditions ukuthi kwenda njani uqaphele, uhlole, ubuke. All right. For the sake of time, let me just give you mama verse ekhona ukuthi akusinde ukuthi ungakhohliswa kuleli live uma nithi siqhubekelane nekubhabhatisa kwemanje uma iBhayibheli lishilo kuthi ezobhajatiswa ngamoya wengcwele nangemlilo. I'm going to give you my examples alababhajatisiwe in the New Testament babhajatiswa ngani? Ngemali. All right. Number 1, sithola Jesu uyabhajatiswa ngithi. Yes, ubhajatiswa kokuqala sibona Jesu uyabhabhatisa. Uma abafundi kukhona labetako lapha intsinetsana kulifundza ngabemara mankhumbula. Kukhona abafundi labetako bathi bafundi ba Jesu bebabhabhatisa nabo nebafundi ba Jona nabo. Kukhona labanye boceba lapha kusena labanye labenjani. Kusho ukuthi baptism enjani ikhubekile kuthi ikhubekile. Kuqhutshekile kwabhajatiswa ngemali. Number 1, bafundi ba Jesu benjani babhabhatisile ngemali. Asesiyibone la kuJohn chapter number 4 verse 1 and 2 ukuze siyithole kahle mhlambe singayi paraphrase ngoba seyenda ama error sometimes. John chapter 4 verse 1 and 2. Now Jesus learned that the Pharisees had heard that he was gaining and baptizing more disciples than John. Jesus himself baptized. Jesus told wababhabhatisa ngemali. Mara John abe ashilo. Usilonda emva uyabhabhatisa ngemoya nani? Nangemlilo. Mara the very same way moya nangemlilo. Uyabuyela khona lapha emandini. Yeah. Kusho ukuthi lezi vessels namoya nemlilo alicimi. Yeah. I-water baptism. Yeah. Ngoba la mahedeni nakafuna ukudukisa ahlala khona la. Athi nisabhabhatiselani ngemanje okusulobhajatiswa wena wayengwamhedeni. Athi nisibhajatiswa ngamoya nalawayengcwele solo awunawo. Wayengwamhedeni ukuthi inzaba yemanje yadlula iku-Old Testament. The very same Jesus Bible lasibuza khona liyasibhekela ukuthi uqhubekile wabhabhatisa ngemali noma John sekadiclelile ukuthi uyobhabhatisa nanemlilo. And then number 2 sidlulela kuJesu sibona Philip. Philip is an apostle. Philip ukhona Jesu sekahambe nokuhamba. Ivela encwadini yezenzo. Jesu sekahambile nokuhamba sekusele apostoli ngemandla emhlabeni. Sibona Philip ubhabhatisa uMtopiya. Izenzo chapter number 8 verse number 12 and 13. Sibona Philip ubhabhatisa ini asifunze. Lela John semfunzini. Balekela lesikhathi. Zenzo chapter number 8. Ufunza verse 12 and 13 bese nomunye bese uphinzuka na 36 and 38. Kodwa kwathi nasebakholwa ishumayelo ya Filipu ngelivangeli lembuso kaNkulunkulu nangelipito la Jesu Kristu babhajatiswa labadvuna nabasikati. Babhajatiswa kubabe kuphela. Babhajatiswa labadvuna nabasikati. I-water baptism iyaqhubeka encwadini yezenzo zabapostoli ngesikhathi sani selibandla lokuqala. Kusho ukuthi nalokho izanaka qualification lesikhomba ukuthi i-water baptism ayizange igcina ku-Old Testament. Kuza verse number 36 to 38. Same chapter. Basaqhubeka nendlela yabo befika lapho kunemandi khona. Siphatha imandla sathi ingani nanga emandi. Ingani nanga emandi. Yini ngala ukuthi kubhajatiswe na? Akusiwathi baptism le. Sibona Jesu ebhabhatisa. Sibona abafundi bakhe babhabhatisa. Sibona uMtopiya la ubhajatiswa nguApostle Philip. Asiqhubeke manje sesibukela uApostle Paul lesimthanza kakhulu. Kuthi la ubhabhatisile yini ngemali bayile uApostle Paul phela hey
nje kuthi angizange sengibhabhatise muntu emkhathini wenu. Bese yayibamba hede ngigcina khona lapho. Ngitazokutshela ukuthi uPaul azange abhabhatisa muntu. Aliqhubeki le hede. Lihlala khona nangawathi. Lihlala khona lapho. Ukuthi uPaul azange kanjani abhabhatise nawawathi uvume kona lokho ubuyela kwesibili inkinga labadle udukise bazalwane. Ubase bhabhatiso sesiBhayibheli na lithi akubhatha i-Old Testament leyo napostle Paul azange akukhothele the first part of the verse. Qhubeka mama. Ngaphandle kwaKrispu naGayusi. Usubhabhatisa Kristu batole igama lemkhunyana nabantu kaGayusi. Usakagcinanga ngalabo lababili. Nemndeni wabantu ukhona umndeni lalo wobhabhatisa wonke futhi qhubeka sisi. Ngakho kude longathi ngabhajatiselwa egameni lami. Labanye lengababhabhatisa bakaStefanus. Nemndeni wakaStefano wabhajatiswa ngubani? Umphostoli Paul. Siyaqhubeka encwadini yaZenzo chapter number 10 verse number 4. Verse number 47 to 48. Sibona lapho ubhajatiswa khona boCornelius. Babhajatiswa ngumphostoli Peter. Ananias uyabhajatiswa naye. Ananias ubhabhatisa umphostoli Paul. Ubhabhatisa kuActs chapter number 9 verse number 18. Maningi lama verse water baptism. Let them funa kuveta lo. Kuthi i-water baptism is still necessary today. Ningadukiswa mahedeni niphethe livi lenkosi. Batshela ukuthi umbhabhatiso wemanti we-Old Testament. As long as usindisiwe wanikwa ithuba lokuphila, umele ubhajatiswe ngani? Ngemanti. Lolo wathima ukhumbule inkosi ephakadesi lakho, washona esibambalweni. Wayezulwini ngoba Jesu uthi ngiyawuba nawe namuhla. Akazange aba nethuba lokuyifana lolofela esibhedlela. Akuza kusindiswa ukuceda kumshumayela ebhedlela. Akanathuba lekubhajatiswa ngemali. Amsivela ngasatholanga ithuba lokuphila manje. Amsivela lokufa esonweni kusokuthi utawuvuka ufuna laba challenges on. Bese uyaphuma ukuthi wena ufile esonweni. That is why God akayidemand water baptism. Kulabo lefika kumshumayela so ufa. Nisiyafuna Jesu usakhona ekhuluma. Nithi nyika sasithuba le ubona. Isaya hambe lo. Kuyazulwini. And God expected the little kulabantu labo abanikwanga ithuba to prove themselves. They received Jesus Christ and died. Don't compare yourself to those people. Abazange baba nethuba lekuphila bayikhonza inkosi.